Umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Alliance for National Salvation, i-ANSA, uMnumzana Moses Mzila-Ndlovu, uthi ibandla lakhe lizaphatheka kukhetho luka-2018. Ekhuluma ngemva komhlangano lentatheli-zindaba eMcDonald Hall eMzilikazi koBulawayo, uMzila-Ndlovu uthe sebengenile kwezombusazwe ngamehlo angelanhloni njalo njengesizwe kukhona okubafuqe ukuba bathathe inyathelo lelo ngenjongo yokuthi isizwe sikaMthwakazi laso sihlonitshwe kuthi amasiko lamalungelo aso engatshabalali. Ethi uhulumende obusayo usephathe ilizwe buchapha wenza sengathi abanye asibantu, ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi abantu bebone ukuba ezweni siyalingana njalo siyafanana. Ubike ukuba uyesaba ukuba lozangena embusweni ulakho ukubusa njengomgabe, kodwa bona bajonge ukuvusa isizwe njalo abancindezeli kumele bazi ukuthi sesifikile isikhathi sokuxwayana lokuncindezela eminye imihlobo ezweni. Uchaze ukuba bazimisele ukuyangena ekhethweni ngo-2018 kungenani lomumo wezombusazwe ezweni, kumnyama kunzima bazaya ekhethweni lolu. Into yokuqala esikhangeleyo Mandlovu yile ukuthi kathi singabantu sibaningi kanganje wanubona esithethina ibukhokheli bona labo esingathi yinsika yalenhlanganiso entsha ngabantu abadala kade bangena kumabandla aweze politics. Esikusweleyo kumabandla lawa awe politics ukuthi khona abantu babe lokuzimisela ukuthi inhlungu zabantu beMathebeleland khona okuhlupha the concerns of the people of Mathebeleland okusihluphayo singabantu beMathebeleland kumbe singamavenda kumbe singamatonga kumbe singamanambe singamaXhosa abantu kuma parties wonke la nxa ungathi uyakukhuluma naba imember MDC uthi uyakhuluma into ezinje ezifana abantu bakutshela ukuthi you are a tribalist. Izinto ezitshengisa ukuthi abafowethu khanya kabakabi lokuzimisela ukuthi babona abantu beMathebeleland bengabantu abalinganayo njalo bengabantu abalamalungelo afana lawa abantu abavela kwezinye izigaba zelizwe. Yikho sibona ukuthi anything engabe senziwa khona ukuthiwa i-coalition ukuthi umanyano wama-political parties kuqala kungakhangela ukuthi kati azahlukana ama-political parties la bekuvele kubangwa yini ngoba kakukhulunywa khona ukuthi kakukhulunywa thina sifuna ukuveza eceke egcele ukuthi okusigcina esehlukene labantu emcabangweni kulokuthi sibe sitshona sizekelisa kumbe sipretend ukuthi sisonke khona silenhlungu abafowethu abangafuni ukuzizwa. Sitakuhle ke sibumbe iqembu lethu elizajonga lezo nhlupho lawa ma-concerns abantu beMathebeleland specifically ukuthi sithi thina resolve it whether nguhulumende wezanu kumbe nguhulumende kabani ozangena ngoba esikwesabayo ukuthi sokukhanya ukuthi ungaze kungena omunye uhulumende omunye umuntu umbusi uzabusa ngendlela umgaba abusa ngayo kumbe lo muntu uvela kuzanu kumbe uvela kwamanye ama-opposition political parties bazafuna ukuthi baqhubeke ngokungalingani kwemhlobo lokho okwadalwa yizanu PF. Uthini ngokhetho ngo-2018? Ukhetho ntombi ngithi mina siyancintisa sicimezile sivula amehlo kumnyama kuyakhanya kuyachisa kuyaqanda siyancintisa siza kuye ebantwini siyekhuluma ngolutho abalubonayo esingesabi ngoba kusobala ukuthi abancindezeli bethu bazakhathazeka kakhulu. Ngizama ukuthi ngikutsho okusobala ukuthi bazakhathazeka ukuthi kulabantu abasebeziqoqile bakhetha ukuthi balwisane la linto abayenzayo. Yiko ukhetho lolumele ukuthi abantu bakithi bananzelela ukuthi yiba abalenyawo eziya kuma polling booths kuma polling stations, yiba abalezandla ezidobha amapheni, yiba abalamakhanda athwela amehlo akhangela abantu abakhethwayo. Abantu bakithi bekele ukwesaba bakwazi ukuthi into abayenzayo lapha ebhokisini kube intando yabo, hayi khona intando yomuntu osele phandle olenyawo like ezi2 ezifana labo olezandla ezi2 ofana layo. Abantu bakithi bekele ukwesaba bakwazi ukuthi ikhetho esiyakilo luyabe lu secret. Nxa ungena ebhokisini uyabe uwedwa. Abantu bake bafunde ukwenza esithi thina isinyebenyebe
ukuthi khona into yakithi inyenyezela omunye umtsheke ukuthi hayi lokhwana ukuthi sizabizwa kosobhuku sizabizwa endudeni sizabizwa ngaphi ngaphi kuphelile asiyinto eyalelwa ngabantu naleyo sifuna inkululeko sasifuna abantu bakhululeke abantu kabakhululeke ngenyawo zabo bazihambele ayingene ebhokisini adophe ipheni yedwa akhangela abantu abakhetha uzahlangale bala elibhalwe answer akwazi ukuthi yinkululeko le. Uthini ngodaba lweGugu Round njalo kulezi insuku sizwa amahemuhemu ukuthi uJoyce Mjuru owaphatheka ngesikhathi segugu round uthi ufuna ukuyafika eBhalagwe lina lithini njengabalweli benkululeko elilabangane labanye abaselalwa labimpa abajikelwa eBhalagwe? Angazi ukuthi singathini ngalumama ngokuthi nxa sikhangela imbali yakhe kwezepolitics ukuthi waye phambili kulento ekuhulumende owenza lesisika kasikaze sizwe esitshela ngokujiyileyo ukuthi into abayenzayo yenziwa ngubani nini ngaphi into apho ngoyikhuluma ukuthi sengigijima siyeBhalagwe katshela abantu ukuthi okwenzakalayo kuyini nxa engasihlonipha singabantu bemathebeleni thina silabantu abajikelwa khona phana ngokusitshela ukuthi iagenda yeGugu Round yenziwa ngalindlela nguzibani akukhulume engesabi mhlawumbe singananzelela ukuthi hayi uSathane namhla uselahla amachunika akhe amnyama wagqoka izigqoko zengilosi ezimhlophe usentshintshile simxolele sikwazi ukuthi nanga umuntu ositshela iqiniso esikwazi ukuthi akade singelalo ukuthi kathi umuntu wahlela linto ngubani. Into esibili ukuthi uJoyce usifice siku opposition nxa isifica siku opposition into emenqabela ukuthi ajoin ama opposition parties kuyini afuna ukukufuqa kuyini ungakunanzelela khona ukuthi athi iZPF iparty yakhe kambe umehluko weZPF leZPF yezanu kuyini into efanayo ulothando leparty kulapha khulela khona so thina nxa sikhangela sibona ukuthi hayi ulamanga uyasiqilibezela ufuna ukuhubula abantu bamathebeleland izinhliziyo abantu abasebethatheka bathi una nanga umuntu ozasihlangula akula kuhlangula uzafika eBhalagwe enzeni angabona abantu ababulawa ngabantu ayebakhomanda yena ekuhulumende uza kwenzani sithi thina kakazame ayikhona leBhalagwe nxa efuna ukubona ubuluhlaza babantu bemathebeleland uJoyce kahambe eBhalagwe uzahlangana labo amagolile amacomrade abalabantu abajikele lapha ngoba sibuhlungu ngalinto andikasibona ukuthi singathi umuntu nje ofana laye okade vele lisela labanye kathesi usejike namhlanje semsulwa asesithi khona emathebeleland ngiGugu Round. Into esibili emfuna ukuyitsho ukuthi indaba yeGugu Round sesikhulume ngathi nasibona ngasekwenele thina sifuna ukuthi siye kuhlandla lesibili lokuthi nxa sesikhulumile into le isisazakala into emele ukuthi yenziwe ikubotshwa nje kwabantu abayibo abadala linto ngoba we believe ukuthi iculture le of impunity ukuthi umuntu uyenza isigesi ngaka abulala abantu abangaka kuphonga ukhangelwe eceleni nje kungazathi kufe la inja ungadinga ukuthi ngekabani efele lapha kungazathi kufe nje intwana njenga engaqhakathekanga so we are saying akube le sincerity entweni yeGugu Round ananzelela ukuthi abantu kade belwisa into yeGugu Round ngobani ngambotshwa eLupane wayengivice president ngimbotshela ukuthi ngihambe ngakhuluma labantu betestify ngendaba yeGugu Round she was vice president and uminister nxa ebotshwa upresident lo vice president bayasayina the authorization ukuthi ayebotshwa ngambotshela iGugu Round is it the same mouth nguyumlomo ofanayo kumbe usele umunye umlomo somewhere eceni kobuso bakhe okhuluma linto yeGugu Round ebeke lo umlomo wokuhulumende. So ngithi mina abantu kasihlonipheni sizihloniphe ahloniphe abantu emathebeleland akwazi into le yathunuka angabe lokho ehlaba izinhliziyo zethu ngamanali. Uhlelo lwebiometric olukhangelele ukuthi izekhi zalusebenzisa ukhetho oluzayo ukuthi wonke umuntu ade vota eminyakeni edluleyo uma engarejistanga ngo2018 yeke ayenelise ukuvota. Kulezi zinto eziningi ngalezi zinto ezintsha ezimayelana lezi zinto ezintsha ezilethwayo ekuthini khona zincedisa ukuthi ama-elections abe free and fair and ungaphonga ukuthi kuphela i-biometric lokuzeni the system yeza kwenza ukuthi ama-elections abe free and fair kakuncedi so i-biometric ayibe ngezinto eziningi including ukufakwa abantu abangasomalunga ezanu oDouglas Nyika Yaramba bangene kuzeki bengamasosha lamanye amasosha amaningi akuzeki nxa yena linto ingalungisa ukuthi kayibe independent if it is a truly independent democracy supporting system commission then perhaps into abazenzayo singaqasa ukuthi zithi inspire confidence ebantwini abantu sithembe ukuthi kungaba lama elections are free and fair so abantu bengabokhuluma ilanguage nale engazathi yinto ezatshela abantu ukuthi etshengisa abantu ukuthi hayi sesizimisela ukuba le free and fair elections
iZANU kayisoze yazicommita to free and fair elections. lithi ngokusebenza kwebhondi imali abantu abathi abanye bayifuna abanye abathi abayifuni njalo abantu uma besiye ebhenki abaphiwe imali yabo lithini ngakho kathi imali ingaphi Abathi beqalisa ukufaka amabhondi anti bathi khona kuza kwenza kube lokuba khona kwemali imali ingasasweleki. Esikubonayo mina ngike ngidrive kobulawa ngama-5:30 kulabantu abalala emabhenki kwakungenzakali lapha imali ishota naleyo bengakafaka amabhondi sokuwesi kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu abakazi bachasisele ukuthi hayi kulobuselo bukhona lapha ubuhuquluzi ukuthi ungahamba liphethe $10 uyethenga ulutho unika ichange ye$5 uyinikwe ingamabhondi kulo muntu othola i$5 yakho ikutshontshela abantu ibusela abantu bakithi kabakwazi ukuthi isizathu sokufuna ukuthi uhulumende lo nxa kuthola ichance kakhitshwe esemavotini abantu bampanisha ukuthi wasitshontshela imali kathesi usitshontshelwe ngeminyaka 2008 kuze kuqasa icoalition lokuzana. So mina ngokubona kwami amabhondi la indlela nje yokutshontsha kwezana uPF befuna ukuthi banotinisa izikhwama zabo ukuthi baye kuma elections bele mali batshontshelwa uZulu. Ngiyabonga. uChalimani wezaphu ezansi eMandebeleni uMatthew Sibanda uthi uyasekela umbono we-ANSA ngoba uZulu uphakathi kokubambana ukuze bakhuphe umncindezeli ngo-2018. Ethi abantu bakhathele ngokuncindezelwa njalo sekufike ekucineni. Ibandla leMthwakazi Republic Party lalo lethule umbiko lisekela abe-ANSA bethi leli bandla lize ngesikhathi esihle njalo bazasebenzelana lalo indikimba yabo isobala njalo kulilungelo labo ukuba baqale ibandla benze abakufunayo ezweni labo. Abe-ANSA bachaze ukuba abalamahloni ngenjongo yabo yokuvusa isizwe esesibhazalele ngesisu imali akula emabhanga akula misebenzi kuthi labafundi bayaxoshwa ezikolo ngoba bengela mali bethi ayisikho abakuhambela empini njalo obusayo uphathe buchapha ilizwe labantu. Ngimele iStudio 7 yiko Bulawayo nginguNompumelelo Moyo.